laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ومن أعظم هذه النعم هو نعمة الهداية، نعمة الإسلام. وهذا الدين الإسلام الحنيف هي الحل. هذا الدين هو الحل الوحيد للإنسانية. قال تعالى: الله يدعو إلى دار السلام. يكا الله سبحانه وتعالى مسيك جلبتكم دوɗo lewru suumaye teddudu ndu Allah subhanahu wa ta'ala farli e dow meɗen aayeje arane arɗe ɗen ka Qur'an ɗeno yewta en fii duuɗo lewru suumaye telemma sengo ka farlugol ndu wono aayeje ɗen arɗen noon ko sotti Baqara aya 183 لقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هيكون يكون جنبه هورغل نودو لور سومي فرلاما إمو ونو فرلرانو ننكدي إدو دي مفتي أديتي ديو فيهم هبو كل الله فيهم هبو تقوى. ندرتن آية جنون الله يوضي في لور سومين الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لذلك دو لور سومين دو الله لنه سبحانه وتعالى تبني أمود أمير ndeɗo alqur'anaare o hollugol e wondema ɗuttu aduna on ko fof makko, jam aduna on ko fof makko, moƴƴere aduna on ko fof makko, ko ma ko wiyete la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko ɗum ɗaɓɓite haa yiide jokke ka ɗum majji wo hara jam yahi ko ɗum no waɗi sangal nde ndeɗo deftere tippotono tippagol ndeɗo deftere ardi e neleede rasul sallllahu alayhi wa sallam. Sanga ka pewndi tan no aduna on ɗon ɓay kaɗo diina l'islam ko bemmeɗen adama adi artude e makka adama yankoɓen artude kaɗo diina ko sanga Allah subhanahu wa ta'ala tagayno ɓiɗɗo adama o o tuti e makko o aawi e makko kaɗo diina o tagitay mum o ardo e mum ko ɗo si qur'ana wi fitrata allahi allati fatara annasa alayha. Allah dali fa aqim wajhaka lidini hanifan fitrata allahi allati fatara annasa alayha la tabdila li khalqillah. Allah dali ñinnu yeeso ma ngo ñinnu hoore ma an one ɗo ƴettu haqqille e tamma on e jinduru ma ɗum e ɓeyguli ma ɗin e ɓiɓɓe maɗa ɓen e golle maɗa ɗen nangina kaadina nangin kaadina wonu e nder ka wonu e nder kadre dina ka fa aqim wajhaka liddini hanif فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لذلك كأو ولدين الله كان كالله لن أرتكي يمبئ النور إن أواوى تسانسو تأدنا. جنون قدوة سنلا صلى الله عليه وسلم ماكي نقول كونغول كلمة فطرة أردو أيون آية كالقرآن نلا نماكي لوني حديث ماكي بماكي كل مولود يولد على الفطرة بماكي جبنان كلا جبنان كلا بوب جبنان هاي ستوي كو نيني ألمان بابا ألمان نيني أنتي كو ألمان كو بابا أنتي كو ألمان كو بوبو كو نيند كو جبنا كو جولتو جبنا
sinene woni Jamaïque baba woni Jamaïque ñande bobo ɗum jibina haray ko julɗo jibina ɓe maaki kullu mawludin yuladu ala alfitra ɓe maaki ko ben makko nene makko e ben makko wattatamo alyahuda ma wattamo annasara ma wattamo majus kono ko julɗo jibina ko julɗo haray jibina jonnon ben meɗen adama alayhi salam ko kanko woni ajaɗo taguede en tant que ɓiɗɗo adama ko on ardi e kaɗo diina o woni annabajo arano o woni julɗo arano ay Allah fotuno o inni yahe toon fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun tippe ley toon wa qulna ihbitu minha jami'a kono noon aroyey arde e mum ɓayle ma aroya immorde an min peewa kala jokkuɗo ngal peewa ko ɗum woni la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɗumi naynande wahay o e annabaku ndu taƴodiraani ha hewti fewndo annabi Isa alayhi salam ɓay hewti fewndo annabi Isa ɓay annabi Isa ƴentinama naɓama ka kammu ha gasi wontuno ɗon duuɓi 6 siècle annabi ala pendant 6 siècle duuɓi 600 ko wiyete annabi on ala ɓay noon annabi muti diina muti la ilaha illallah muti yimɓe ɓe woni e sonja woni e heeje woni e warinir woni e ɗiccede ɓe maapode e hoore maɓɓe ka leydi ha jinnaji ɗin e hoore mum jinna e ƴoyre mum e ƴoƴere mum gite jinna maapi ha wi ɗum ɗo na jamni ɗum kono en tampi en sondike ɗi watti togidirde ha dow ga jento heɓa gonga hum goɗɗum ɓeyda ɗon fenande 99 fiyo heɓuno wuurira par ce que satti hanɗi jokki ɗum ɗum ɗon kadi Allah buroki kadi toŋi few o immini malaikaji o jonni ɗi jooli yiite ka kammu dow to siɗi ari malaikaji ɗin piya ɓe sunnaɓe jinna wi on solution ɗon kadi o boni en ganda jonna garra ɓay Allah gaali wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa suhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lisam faman yastami' al'ana yajid lahu shihaban iwi hari dey men en ƴawayno dow gandaro si affaire o feeway ɗon kadi ɓuri minen mi yawno hanke o yii junngo an on ko tollutti mi yiitere nen ko tollutti nin koƴƴen ɗiɗi noon ko tollutti taw yewto hannde kan nan ton kadi boni ko haalan gonɗon ko o l'islam woni solution kon fewndo tawno o muti few woni duuɓi 600 honno jama on soddon on say jinna calcule ha wi awa ko adna o fewndiɗo ko gotel e piiji ɗiɗi wa anna la nadiri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada ɓe wi ha ɗum ɓuraado ɗo ko imma hara Allah faalama lannude aduna o wara kala ko woni ga ma hara o faalama addude ɓuttu o faalama addude jam o faalama addude peewa hawrodiri peewal ngal ko on say qur'ana on tippi ko ɗum woni peewal ngal solution heɓi jama on ɓuttini jama o woni e jam joni noon ko on sayi ɓay nde ari nde arde e science nde arde e bien-être nde arde e ɓuttu nde arde e teddungal nde arde e jonnitugol haqqe ko ɗum ɗon aya o wi hudan linnasi wa bayinatin min al huda wal furqan joni no musidɓe julɓe tedduɓe kaɗo diina ka Allah otti en e ka fewndani adna on hannde e geeruji e warindiro e añidiro e haasodiral e sattede e crise économique e dendanangal noone tampereji ɗi fof eyno solution o ko l'islam onon ɓe julɓe ɓe Allah subhanahu wa taala arsiki argol e ɗen leyɗe
yimɓe ɓeeɗo leyɗe werni on jonni on ka wono jonni on ko ñaamo ñawdi on o yoɓaali on tampa fi courant on tampa fi ndiyam on tampa ñaamete holleɓe kaadina holleɓe o jikku moƴƴo holleɓe ndenetare holleɓe ngal teddungal holleɓe o ɓurtu ɓay l'islamu ko ɓurtu l'islamu ko teddungal l'islamu ko jam nelaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallama ko o nelaɗo fewndo on sey hari addan fof no tampi Quraysiyankoɓe yimɓe makka ɓen hari ala yimɓe rondiɓe tana rondi jere rondi waɗi nde o ha hewti ay inɗa rondiɓe yiide banu asad banu namir ɓiɓɓe buutoji ɓiɓɓe hay yimɓe ɓen ko yimɓe gere jon noon ko ɗum waɗi kanko ɓayo ali o ardi e kadina o jogidiri Quraysiyankoɓe kala wonnoɓe haɓude welditi kala ayrunoɓe wontinere goto kala meelaɗo ñammina ha haari kala ɓittinaɗo kala wonaɗo dorrede waɗi esclave yagal ɓurke kanko rasul sa sallam wari idi ɗum ɗo yo tetta deynoɓe mattuɓe ɓayɓe ittu mbuuɗi ɓe soodi nelaɗo wiyaali rinɗini fof sakko ɓeya perda ko soodi ko o ardu ɗum e sariyaji ko alana waɗanama addida goɗɗo sa wi ɓe muma a waddimo yumma ma a rinɗinayi daade sa wondiri fenade a rinɗinayi daade si a wari a faldu a rinɗinayi daade solution ari daade rinɗina na soduɓe jawle mum perdi kono ji fof hetti hoore mum c'est parce que rasoul c'est un prophète libérateur ko arɗo mono jonnita hoore yimɓe ɓen hoore muɗum e hoore ɓuttu e hoore teddungal fof woni nene goto ha Allah sifi ɗum Allah dali wadkuru ni'mata allahi alaykum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها الله قال عندي تاني ما الله ندومو ساقا ونودوم أيروبة أبوه من جديد بقى من دين وادي ونين قوتوبة وقل سبكا دو دين الإسلام نين قوتوبة hari kamɓe Quraysiyankoɓe yimɓe makka ɓen ɓe jasino kolol nduɓe fof heƴata e mum ɓe huɓɓi leɗɗe kaaba nanoɓe pularɓe nderton ka nder kolol yiite ke tata nge ɗantaka mo kala ɗaɓɓiti oya ɓe dasidiri ha ɓe hewti ka toni lutti yo ɓe suwa ɓe fot ɓe lanna conseil qur'ana tippi conseil l'islam ari Allah dandiɓe wa kuntum ala safa hufratin min annari fa anqadakum minha on ses ngal nene goto yagal ngal nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗi on say ɗen ayruɓe wonnene gotoɗe ɓe pormi gayi jomiraɓe muttu jomiraɓe teddungal nelaɗo sallallahu alaihi wasallam installé Madina tawi dennanagal noneji dina kam funo toon alyahudankeɓe ɓenno toon chrétien ɓe ɓenno toon watti e julɓe ɓen onon kadi e ɗe leyɗe mon ɗo yimɓe no ɗo jokkuɓe dinaji ɓe wona l'islam alyahudankeɓe no ɗo annasarankeɓe no ɗo honɗum nelaɗo sa sallam waɗi nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ari o installé état makko o ha gasi ɓenɗo fof woni e dow ɓurɗo e dow teddugal ka nder dina makko ka leydi dina makko o wiyali ma acciton alyahuda natol l'islam sina ɗum mi wara yo o wiyali ma acciton chrétien yagal natol l'islam sina ɗum mi wara yo o accuɓe ɗon ɓe woni e hoore ɓurɗu ɓe woni e hoore teddugal awa ko on image ko on jippu hanuɗon hollude e ɗe leyɗe Allah daali hay si tawi on nodda ɓe l'islam hay so yewta ɓe fi dina mo wi yo yewtirɓe needi e teddugal Allah daali wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan wata on weñjo ta on noddir ɓe telema sengo dina kan sina nooni ɓurɗo labbede ɓurɗo futti nooni ɓurɗo labbede ɓurɗo futti ko ɗum ɗo o image ɗo julɓe ɓen haani hollude
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا. الله أكبر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ثم كنلا نوالي لهم ملك أدناو ها هفرا من سيدي تاني نلالو وانا لامارتين بيتيرون لامارتين وكو فرنسيو window écrivain. Oui, si la grandeur d'un homme se mesure par ce qu'il a pu faire pour l'humanité en peu de temps, oui, je me demanderai qui sera comparable au prophète des Arabes. Oui, ko wi'ete kaari ko sagata kaari ko gorko si tawi ɗum ko firi koko o nafi adna Allah on kon fof e nder duuɓi no gaytati o wii ko hombo eɓɓodirta e annabaaju julɓe ɓen. George Bernard Shaw, un célèbre philosophe anglais, o wii denndanangal gereji wonɗi wadde e nder adna Allah on fof womo annduno neɗɗo gooto si onno ɗo o ɓuttinayno adna on fof gere acca haa mo wankini tasde o gaynaalimo yaɓe adna on fof ɓutta ɓeyni hombo o wi annabaajo julɓe ɓen. L'islam ko diina ɓuttu ko diina yurmeede. Ndaare goɗɗo no naadira aljanna fii himo yurmini bareeru o yurmini o naata aljanna julɗo o ɗoɗɗa haa ɗonka kam falaamo warde o ari o yii konoyu o tippi ley toon o yari haa o ɗonɗiti o ƴawi o tawi bareeru no jinda takko ɗon anni nduɗo kadi ɗonɗa o tippodi e bottuwal makko ngal o ƴoogi ndiyam o ɓannani bareeru ɗum yari Allah windimo aljanna. Diina yurminka bareeru kan diina naaka diina ɓuttu ko diina ɓuttuno goɗɗo naati yiite fiimo lordi ñaariiru ñaamani mo maafe makko on goɗɗum o ari o tawi ñaariiru ndu ñaami o ɗaɓɓitindu haa wiindu o haɓɓindu haa gasi o accindu ɗon ndu maayi heege Allah windi mo yiite. taa ɗo diina ko diina ɓuttu ko diina neere gooto yaagal ko ɗum wasi ɗen noddindira faade e yiɗugol kaa en heɓa daaɓuri kaa enen wonɓe ɗe ɗo leyɗe yetten Allah subhanahu wa taala heɓe moƴƴireji ɗin ɗiɗiɗo en heɓi ɓuran en heɓi ndiyam en heɓi ñaamete en heɓi ko laaɓi en heɓi ɓuttu en rewi Allah en naati aljanna kadi kala en accali ɓiɓɓe men ɓen fuuto en hollen mbaadi laɓaandi wonande ɓe yimɓe ɓe wonduɗen ɓe wonɗen ka mumɗen ɓe jokkira diina kam sabu jikku men on sabu comportement men on hollen image laɓaaɗo leyɗe ka yimɓen toon. Ñande goo mi tawama Amérique New York te miɗo ari ɗo waɗugol conférence ji mbiɗa juulide ne 166 ɗon avenue tawi américain jo no waɗde campagne fiyo wonu maire ɗon on o ari ɗon ɗen o yimi o julɓe ɓen bootanmo ɓayni gayni wadde bayano mi donnimo konngol o yimi o yi onon ɗo wo onon taw sikku ko on sama kala fimon no wowlede ka maison blanche fimon wo sabu ɗo on zone ɗo hani goɗɗo taƴitata ɗo arɗo o warete on anndi New York e tango hani waɗi nderogol no ɗuuɗi vers les années 90 ñande o fayda yimɓe men ɓe suuwa e goɗɗo on anndi hakke makko crise ji waɗi New York on ko ɗuwanno so oya San Bronson tourne oya filmakol le justicier de New York ngol laawol hingol ɗon so ngari ɓe wallayankol ka fof no film on ɗon ko ɗon soono kala yimɓe waɗeteno ɓe wii maison blanche on kanki tawi takko ɗon on fof gere acci yennidiro acci walidiro acci ɓe jooɗi ɓe gonɗum waɗi ɗum ɓe inni julɓe no ari ɗon iwnuɓe gine jeyaɓe leñol kaariwol ɓen no waajade ɗon no jandude ɗon ɓe inni ko ɗum waɗi ɓurtu on ɗon on américain jo wolɗu wonno laɓɓude laaɓi on tan sibu yimɓe ɓe ganda fimon dey yalli sifa ɗum ɗo
est ce que sifa ɗum ɗo jonnata image mabbaɗo leydi ndi pays on e nder leydi ene amérique o dari o wi ɗum kam o yeetine ɗum o inni ɗum ɗo bimana ɓuttinayi o honno ko ɗum ɗo waɗi si ɗon ɓutti awa l'islamu on ko ɓuttu l'islamu on ko teddugal l'islamu on ko jikku moƴƴo ko ɗum ɗo woni ko yamina ɗen ko ɗum ɗo woni ko l'islamu on noddeɓe muɗum laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal